Jadi masa ka pa mabuna ka bina-bina niya rapad keke. Arap masak temon. Wila cawet ako na nakuping eh. Iya baru, iki terus baru. Sing anglen. Iya sing online. Weh, pira je gune? 1 juta. 37 atau 3 berapa Eh, itu bukan- lupa. Mau 1 juta nih kita narpuahin ke orsida Oh lah. iya mas, kau bukan main. Mampu terasi. Terasi mah sedap lah terasi nama juga wong metes kor sedap. Diguyur kudu sedep Aduh. Dulu iklan dikit nanti aja nih. Dikit lain. Saking sedep kita Iya. diluahin. Aruko, Cowet online nih, cowet online baru tuh. datang. Kupingan cowet online mah. Orang kayak kuping aku sebelah doang. Lah ini tinggi sebelah aja kuping. Waro lah kupingnya sebelah ke nindi ba tukang online kayaknya sebelah doang. Meleng kayaknya kok sing gawe. Gawe meleng gimana wes? Takdaran itu kupingnya orang. Berarti lang sa kupingnya siji. Remen gawes gak digur-gur. Kok kayak dilawakan langsung belah. Oh. Iki ne juga arep masak tumisan timun. Kumisan Bumbune temon. digerusek karo coet lah ka kupinge mau kasing online praktis lah ika mau ora pecah-pecah. Apa gigi mak gayung dipengeni maning. Kok gedemblung beko. Gedemblung. Sedap lah ati aji mateger aku masake sing penting mana kokoe be mateng ko. Ya wes Iya, lah pesenang. praktis kok. Ora campur jering. Ora lah wes temen melulu wis ngele barang maike. Atau diseropot enak kok Kan sedap. kone iki Bawang-bawangnya juga bawang, cabe, terasi. Iya, terasi nomor 1 kan sedap. Iya, dako ni gula, mecen, masako. Iya. Ya wis lah konon benjo, waro ya, cak selera masing-masing.